Kadon pini hilsam Karbi Anglong berta thanje bang ni disa mirup jelen terapi nan berta tampen arjupan ikha. Karbi no charia songa tumpen kardi tang kangbura bi ahem kahumridam. Labangso kahumri damalong KSA Central Committee AGS Ajoy rongchi honpen Japon linsi karlitang kangbura be ahema sorpen chingki chethan kang lapen karlitang kangbura be ahema sor nangkaning je dunke nehema sor ke BJP amaya long ki dun pensi halada ki pi allowance pek ke chodun long pensi kachiwainang lo lasi nili phan ke KAAC pen prabjin pen vorengawar sainang piponang jiputa nang thandun na hokpen sitame sarkar hinpan aja sitame nang rap nang pu pusi nilihin pen ke tuning reglo Sumar bang kan la si somar ta bang hini vegla Charlie kan ani ke Charlie ke pinsu so ini da bang ke sirke blo anu so ini bang ke kas haibela la si lahaya somar lapen local MAC ake haisar ramsing timung talabang solam KAAC CEM ake haisar tuliram ronghang along lam thenang pali pon puputa karli tangkang burabe ahema sora phan chingki chethan kang lapen KSA Central Committee AGS rong chihon asang hopen ta prabjin pen KAAC pen karli tang kangbura be ahema sora phan laking koi prabjin pen pinangji lapen boring awar saita pek ponvek nangji puta pherang kya thengno nang thandun la hospital long penan ke so ke chelang tum dolo la tum han stame angton ke phu abang phu tum han stame compensation tangka pineng asap sabe stame lancho takli alang le tum ke so stame lang pa meneng la pen dakyun e tuma phanta konane akhilo ge pon tum han stame alang le tum bangsi responsibility en pa menang ji ando pulotang de il tum bang isi kedo thibi phantame itum bor ipon unpo Nasi lalo ni tum Karbi lo charli songen pen sodak pen la ni tum akemang bangke pachunang po alang li tum Thang ni phai po MP Sar Horen Singh be phokebra isi arta kijok celebrate pon. Bangso birthday celebrate lake MP Sar Horen Singh be ahemalong si celebrate pon. La bangso celebrate along Karbi Anglong Autonomous Council CM Sara ke haituriram rong hang la pen EM atumta chitong dunsi. Arta pokebra isi birthday cake ing than pon. Bangso party along prem terang akasaing hipia tumta jumesen alun parju ponsi MP Sar Horen Singh be arta pokebra isi kichok birthday celebrate pon. Thang ni phai po arni dolamara bapuram tokbi arong along indeng trokebra kithom esek pilo kimon karjupa. Labang sokar chuar nila ke kurusar lokhon ingti hensek pen lokhimon adoram amhang ke pa thekpon arnilo lasi la sokar cho arani along pensi ke bangji asengkan thangnat katikuk katemang ave pin pen botor bokan anta me phun me et lapen thengpi thengphang babbi rikang rinu munit monor votek voso marat mareng plipli pejo lapen an parta pai po korte injir don rab do an ang bongsita chinghon seroi thekji lapen mesen pen ki dolong ji aphansi arnam lokhimon along hirjume chu hangpon lo Thang po patra disa market along the rongker karjupa. labang sorong kerkar klila ke patra disa market committee pensi patir pipon la sorong kerkar klila ke patra disa market committee president lapen secretary atum pensi sai chiklempon la so along aluhiaman pen KPLT area commander hamphang beta chitong dunsi ing samjin pen rongker kar klipa chunpon Rongker bojar kan rongker pon lo ang hantan ni ik lo ini kepial dia hintan ini phanta sapo ini menta ane adi chiti dun lo Pini berta ke lapan si kantong pan itno la ibon ta mi helsam Karbi Anglong do me thak me kurang tu.